Na kajing pinbana umintri rang ba kajila ukon rot kesang ma banadu ubanay naiwing ka Sorkar jila kan Siew hino iya ka Tulop kinong Trey Jongki District Council na kaliyang uba Charles Pyngrope MLA kanong Thamai constituency ula ahay kajing kersyahan halor kani. Habak keren cikila patay kubor hakan no apay sengi ka laipo tere unaylar ar hajar arpusan uba Charles ula ong bakalong kababha Palat Lada ka Sorkar kan Siew hino iya ka Tulop ki District Council. Kebagin, Tulop bapa kita punya. Dia kata, kau benar ni, anu senam su kami ada. Kerana kejeng jom kita pergi nong tray. Namtip kata kau benar, dia besar kamu kau yang kesan. Dia kejeng benar juga Sorkar pun Siew. Bah, malah cuma ni. Dan kita bola benong kau dia politically motivated Ray. Naik kenya tak ke, tanggung dia Tulop. Mereka suka dakaram deh. School ki kon teng lapin pem na Siew so. Jadi Siew no buat kalau jusha kini jing perkara kalau dia berwarna dum so. Tahu tambah kalawan menda kalah biang sebut. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka batau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya